US ไลทองปังกันแต่กันหัลตอกครบนักกันบันไงทันไหล December นึงฮีก็กันมา US ไลจน December นึงฮีจานเสตูเตียงทองปังไทยไลทองปังชาเดอุตเตกันบันไทยมีขันมีขายครบนักกันบันไงทันไหล US ไลทองปังกันบันกัลหันเตกันขัดนักยูเครนและรัสเซียคงเตขัดลมปัลเตวันลุดมาซาตานเฮาเชลอ US เนี่ยอัฐมีปลายเตปลายSteve Wikoff และมาทรัมป์มีอตุปาฟันูไอเวนกัทรัมป์มีอปัสลJared Kushner ค่าอันนี้จานค่ารัสเซียนกัลเตมอสโกนกัลเลเวียปูติน ION ที่ปูติน ION เรียนฟิลมินให้คันตอนนักอันไงยูเครนปลายและ US ปลายพอลมา US ฟลอริดานะตอนมีน่าจะมีพอลค่ะทัดอันบัดชิมทันมูรัสเซียสินะอันบัดชิมทันเนี่ยสินะรัสเซียนี่เห็นอันลงอัดลิงตุกเลมดาวตีขาลังมารัสเซียเลยตัววงไอ้ตัวปักหัดเตยูรีอุชาคอฟติมินิขันทองลาตุนหาสินะชิมมิจูกันเบรุนักจุกันตอนนักจูอัฐางไงเขาอัฐลวงไงเขาที่สนะทิลตัวดิ่งมีขาตั้มปีกันไงรีเตจนฮีทรัมป์เนี่ยเบตุงไซกุลเรียดอัชวปีมีชงเห็นกันดูมีประคัดเอาไปปีง่ายมีไอตันเรามีกันดูมีไอตันเรามีที่ค่ะที่จงขาชิมแล้วจุดจนทรัมป์เนี่ยอดูนิ่งบันทุกันเลยอันนี้อยากดิ่งบันทุกันรัสเซียและยูเครนกาดาอนักเหอดีตร์โคโดนเราตุที่ยังจนโมมักขาเสรัสเซียเลยอันบัดชิมนิ่งเลยอันเบลักนิ่งจะอุติกะขันตั้มปีเบียเจรัวดิ่งที่ขาเบียกัลนิ่งจะเสละมาเตค่ะประคับนักเตะขันตัวเฟียนนักเตนบันทบนักดูมีเสUS เลยกันบันหลุดมาหลายเสียจนฮิกาจุดทองปังบันจะอุสิโล sorry เสียมามาเห็นเทียมคอยประคับนักบีกับ CBS News เนี่ยวันเทียลมีเตะค่ะ The US นี่ immigration case เวลเตะ citizenship ceremony เวลเตะค่ะคำอภิจันกันหลักชุงค่ะอภิเวียที่มีค่ะที่กับ CBS News เนี่ยวันเทียลมีเตะค่ะกำบันทรัพย์นั่นแหละเสมารำไทยกัวรำไทยกัวรำสิฟักเดียวกันทีละจุมาชงรำไทยกัวชงไอ้กับ citizen immigration case เวลเตะและ citizen อ่างจังโกนาcitizen เข่งอ่างจังเตียทองแทนจังโกนาเบกำนักตัวริโลมีกันทีละจุดเต็มเบกำนักตัวมีโปรแกรมค่ะตัวขจรพงนิ่งเตนจุดเจ้าจันในขันวันพีชงจังมาเตค่ะใจค่ะปอยที่อาจารย์ citizen อ่างจังโกนาเบกำนักตัวริโลมีหาจงค่ะมาค่ะคำเวียร์ค่ะเสตัวเตียงอาคันจุนโมมาคำเวียร์ค่ะเสcitizen วันงาcitizen วันงาคดีcitizen หลักนักดิ่งจะวักล ceremony วัตัวเบียกำนักวัตัวให้ที่บรรทุกพอลค่ะตุกขจุใจมันขัดตัวขอริเชลเอาใจเต็กเตียงที่บรรทุกค่ะใจมันขับเฟียงกันชิมมีเลยแทนมีคำแล้วตัวนี้นักขันมาเวลเตะขักันคำกันผีชงที่ค่ะทองบันแทนมีค่ะ CBS News ในวันเทียลมีเตะค่ะวันรอบหน้าก็ดูมีเสและฮิโซน่าเห็นในจานที่นี่ขันวลัยจงมีรุมบิ๊กเอมีเอลอนมาร์กเนี่ยX ของX profile วันเทียลมีโจUS citizen ผิดเลี้ยวรักผิดเลี้ยวขันเบกำนักตัวมีขารักมจูเบกำนักขาบัวมีปอปจู citizen สินักค่ะชูเปียกเด้งสีที่ค่ะ
Elon Musk ni khan atial le ma chu media dam pi ni khan vantial chini le ke chu citizen ka phit bal lo cha citizen phi min nen thai ko lai citizen nam phit lewa je bantuk be kam nak le je bantuk da nan ngai mu achun naka ajut rammi sia chun ahar ning pon jutral ka patwan la silawa ajut phung ram pi ka zu lanin ti mom be kam nak ne mi vial te kha buar lau kha be pi mu maka kana buar sia khan chon apothil poi kha thil poi ngai kha chok hoding mi pakhat si chon abe pi ngai mi pakhat chu da si kan ti sia chon tu masat tu ni hi ni ka video masade wa khan citizen Trump ni president ni hin citizenship hi adu pon achut khomo ti mi kha akhan ka chim chi te la ka ti tompal te ka phil de mi chi ka zon han bel lam phan si cha ka ban pe la citizen chu ti mi he jegan tila aruang pakhat te ruang ahan chu kho se ta chun hi ka chuak mi pon ha ka chu citizen chu ok thalo chmu dei to asol jong asol ning khan dan tat nak in line citizen ka chu kho sila sina in ramdang arak pe mi zu citizen anga mi pa mu mi pol na cha khan citizen chu kho nak lam hi pakhat te chu de da si kan ti sia chun declining in ke citizen rak phit lewa khan biarak chim mi charak phit mi mu sol sia chun makha citizen chu kho se ma alo pa ko citizen asiruanga khan sol nak pakhat khat atu aruanga citizen asina kha chut kholo ti aruang cho zuat constitution pi khan atha te in phunglalam kha chang mi se ama belte chu citizen rak phit lewa cha narak tialmi naka narak chimi vial te record kha vir ma record khan citizenship na status kha review van to atika atu li narak chimmi mo asilo adik loning in thil pakhat khan narak to cha narak tialmi khan hu sol sia chon khatu khan na citizenship si na kha chu kho si ti mi te kha ke ban thlai te ka mu ka ban hol te ka khen ma te kha ka ban ifyang than mi pakhat ase chun deu ka video khan ban chim chi ding sinan ka ban thal cha khan atu te khan ka ban bal chu cha chun ke season rak phit lewa jetin da bian rak chim jetin da cha narak tel mu ma te kha be pi ngai mi se ti te kha ban tan chi ta ka du mi se le hi ram thlai kwa chungen rammi vial te us ara by immigration la ya green card asok mi mo asylum sok mi mo thip sok mi mo asilawa citizenship asok mi ti ban tok pol vial te khatu kha amban kham di change amban ngol tar di change leitik da online ti mi tu chu thong fiang thai asri lo ti mi te kha ban shop na us thong pang he pe line ban shop na ka du mi se okay just thong pang he pan hi na ka chun ma te hin si new max ne avantial le ma kha to brzuz president pani khan ma thu social khan avantial mi khase ma avantial mi chu da si kan ti sia chon Biden chanliawa out to pen in min arak thut mi velte mu min arak thut mi chauza cha abepi mi document velte proclamation chauza leini phungning te an that mi le statement an chua mi kan tila chutima apol velte executive order president executive order achua mi le memorandum velte chun ramdang he mo sil company pakhat khat he mo contract an to mi velte ma velte kha president Biden chandiawi ama lungtin nak le thepin nak te silo on out to pen min rak thut mi velte kha ma velte kha Trump ni khan ni hina khan ro nak ading cha khan mo executive order khan ni hina khan min athut than ve jamin athut than ve chalong silo en president Biden ne arak ngai thiam mi pol president nol ngai nak mangen arak ngai thiam mi pol kha ma pol vial ten ha jong kha hot nak min kan hi na khan athut than athut viare hi jei tluk tiang da jaikan tila jei tluk tiang da rian atun kho lai jei tluk tiang da hi mual ngai lai ti mi tu ko cho fiangan ka thailo na en president Biden ne arak to chemi tam pi chu executive order mangen ni na khan president Trump ni khan a ho than ti mi te kha ma chu banin from chi na ka du mi se okay
toy fiana kan ban chim ko la adanga kan ban kal than lai me chu zila si kan ti sia chon hi ka hin new max ne ban tiel mi thau kha kawan lak mi se ma chu Department of Justice DOJ ti min khan atu hi Washington is Secretary of State Steve Hope makha federal phunglam nabor anti cha khan ta za an choi DOJ ni mo DOJ ni ta za an choi ama alongside tu he Minnesota state zong kha ta za an choi DOJ ni khan je rong ta za an choi kan ti sia chon an state chung i ummi voter thimnak liwa vote ape min ha ki an data mo an data an sining bialte kha DOJ sina khan DOJ ni kan ma ra kan pe u check review kan du check kan du anti ma chu thong khan zu ko le som ruk pukum e civil right act ti mi mang khan ma chu andak hal min ha ka se ma chu voter registration record vel te kha DOJ ni hal min ha kha atu Washington ni khan ampe du lo ma chon Minnesota ni khan ampe du lo hi chunga han jai dai tal kan team sia chon fustem anga mi velte le chawza bop nak amu mi velte na kha anga mi velte ai mi velte na an sin an record pol jong kha an hel simin ha ka se je rong thai hian hal kan ti sia chon decloning in ke chawza tangka amu mo ai mo mi rok khola nu mo ti ban tu khumu tha ten chakan du cha khan ma kha DOJ ni khan Washington le Minnesota khan halmin ha se ma chu ampek du na lo cha khan ma kha ta za an choi mi kha se ta za an choi min ha se ti kha hi ka hen ban thop na ka du mi se le ta za choi nak ti mi chu nin thai jing ki pa di chol mi kha chalo ma zan choi min halai ni zaitin da an ban le ven halai ti mi jong ka process kha saupi khop mi kha se ma te kha kam ban thom chi du min ha salam chon kam ban kal ri lai ama hi aban pe tlai pa mi pakhat te chu NBC News na ban tel mi te akhan hi ka Trump chawza ni hin atu hi blue state mo di pol an umnak di pol state pol an nga mi snap first step haiti bentuk bol vial te medical haiti bentuk pel te kha atu hi kam phi lai tia antina zairong thasi ni hin akhan cabinet meeting akhan agriculture secretary semi Brock Rollin ni khan achim mi se Brock Rollin ni khan achim zaironga tha blue staple snap fustem le medical eti bentuk pol anga mi vel de kha kan kham di la anti kan ti sia chon tunai masa de ko ban chim bentuk khan ma fustem le medical ai mi pol na mu chawza bop nak amu mi pol vel ten ha kha mi rok hol adik cloning in ai mi kha tampi num 42 million somli le pani reng lawa hi zu tram chunga fustem ai mi khan se ma chunga hen adik lo mi le rokholin ai mi khatam pi num ti se lama pol kha an data an record pol kha tha te in zo ma kha adik lo mi kha hon adik mi kha tha tem pia than ti ban do kha to an ti mi kha sele ma vel te cha tu he blue state pol ni khan blue state California zong aital Minnesota zong aital chun Chicago hiti ban tuk mu Illinois hiti ban tuk zong khan ta e khaban tuk pole blue state thlai kwa khan ti la cho blue state hi kul khat se kai pat lawa chen kul khat se chun red state hi kul kwa se makha kha blue state kul khat pol ni hin agriculture department sina khan an halmi vai fustem ai mi de ai mi pole an data la an record vel te kha ampe du lo pek khan du lo chu cha chun makha kha hi na kam pek lo sia chon process kha kal kholo chu cha chun non state nan ma blue state pol a hen chun ma fustem pol he kan pe khon halo ti kha an thi phain ha am pek than ha sia khan chun anon than kong halo mo na am pek than ha lo blue state pol ne an pek than ha lo sia khan chun am phi thai ta si de ko lai thil sining chuma da khan tuning che se lama te khan hi na khan cabinet meeting khan to agriculture secretary semi Brock Rollin ni
avan chimi te kha NBC News na avan tiale ma te jong kha vanin rom chi na kadu mi se le chun ma he atu he ai se khe ka da lu an tim kan ti sia chon atu Minnesota khan atu batak tan lut lai ni cho undocument somali ti se US ram chunga kho nak no ka ngai ko tia document zai man angai lo mi pol sayo satan kan tila cho phongning te in kum ko tia lang tar kholomi vel te kha atu ice ne an lu hon halai Twin City la kyang ka phong thang kha batak te tu am ban then thim lam ban jon no lai ti se ma tu Minnesota chu atu DOJ ni ta za ban choi chang atu ice an lu hon halai cho amma chung mi lila ne an governor pa jong kha jegan tila batak te in an nor an social chun jegan tila complain zom khomutam pium te ka han atu zu ram chunga hen aboi big mi he Minnesota an se theu lai te am boi tak apun kipin boy nak arak tong mi stay NC ma chu ice ne batak ten lu tho an ti me khate phongning lo mi somli mi pol kha tai lekhi ding la an ram ko ding kha anati mi chu se la cholong sila tu he kan ma kanum nak New Orleans Louisiana le Mississippi ha atlai mi si hi ka chong ai cho an lut chang na en Louisiana chung a chun kan nan thai che ko lai New Orleans chu zu ram chung han ka crime rate asan nak big panga nak ma pruk nak hong dak da se New Orleans chu chiat nak skol nak lai in mina ngai ve mi copy ba atu he atu Louisiana Governor Landry na achimning an hi na achimning se akhan chun tun hu zap ni rong a chun ice ball he New Orleans na andut lai friend quarter rong thang akin mun man la lai betak te in kha in New Orleans kha then hlim nak an to lai ti se New Orleans cheu khat ni hin ni zan ti ni rong thang a khan ice kan du lo chu kha bang ya tia ha protest kha an to len ve la tun hu zan ni rong a hen New Orleans na ice ball an lut lai vei tiang kum thar mai tiang rong thang sro da khate kapal lawa chon Cardi Crush ti somucho ama ni tiang kha anum lai ti kha ni hina khana Louisiana governor pani khan achimmi chu se lama te kha ban ram chi du min ha se lo chon adok nak bika hen abapi big mi ka ban chimla chu zeda si kan ti sia chon thong pang tha tak se thong pang tha tak se ma chu Invest America ti mi program hi hlandeu te khan andak chimpa lamang chang mi se asina en ma Invest America ti mi idea achu atu angai tu pa ni hin achim ninga chon Biden chanliawa khan ma President Biden sina karak chimlang mangna en zaiman kha andak la lo zaiman kha andak re lo te sina atu hi Trump chanliawa khan Trump avan kai chu Trump ni khan Invest America ti mi hi batak te in avan tuipi ve kan tila jete alung avan lut ve ma chu one big beautiful bill ti mi tanga khan program pakhat antua ma chu Trump akhong ti se Trump akhong chu Invest America he ai pe tlai mi se la Trump akhong ti chu zai da si kan ti sia chon Trump akhong chu mai lai US hak chia pol thi bom chat nak la zot hak chia pol cha hen mai le an ko sak nak siang kai nak dinga mo silo zai da an ma hak nak ding cha khan tangka khon piak khase tangka khon piak nak program khase ma chu ni hina khan White House en that nak an ban ngai ma chu Dell Technology ti mi company ngan pi angai mi Michael Dell le anupi Susan Dell ni khan that nak an ban ngai chu that nak an ngai mi chu 6.25 billion ti sro da 6.25 billion 6 billion reng lo mo 6 billion reng lo kha American hak chian ha cha khan an hlut mi chu Trump akhong program tanga khan ase man hlut mi 6 billion reng lo chu treasurer
foi na kan chim sia chun tu ju as treasurer department tanga hin umlai chu treasurer department ni chun bom na anga ading ming hak chia pol na akhong akhan kum khata thong khatin an ron lai kum khat thong khat an ron lai kum hlai riat an si tiang kha an be kha an khong kha on khong a lo an ma jong na nong kholo zai tem han into ko pai sa tang ka jong chu khong a lo nu la pa jong ni zai han tong kho sa lo kum hlai riat an tlin pak an tlin nu tua khan ma kha khong kham phan nak na tang kan khon mi kham phan nak nol an ngai te lai ti se ma chu mi zai ban tuk ni da an hu kho ti sia chon thong hi le kulanga tu kum january ni khat en thong hi le kul le riat thong hi le kul le riat December ni som thum le ni khat tiang ma kum nga chung kum nga sumo thong kulanga kumli chunge ma kumli chungke achuak mi hak chia vial te zuat rammi asimi mo zuat citizen asimi kumli chung achuak hak chia vial te ni khan ma khong kha on kho se ma chu chu detin da ona silai ti sia chon nu lapa ni khan IRS ti sur da te ma form kha via online zong khan vai kho se submit tu kho se te lai ma chu chu zai tik dai thok lai kan ti sia chon tum hai kum American adir kum American abad dai kum zin hi le kum som nga tlin nak abad dai ti July ne li thong hi le kulorukin hin betak te khan thok ding ase ma chu chu tha te in nu la pa ni khan dak tha thlai cheu lo ani hin ni tia chu news pol an tel ninga chu zaitin da sok la vai silati pol kha fiang te khan am ban tiar am ban chim mi kha kam hu ri lo la kan hu sia chun than nak la chim nak chan kam ban ngai than te lai abe pi ngai mi se ma chu chu mi rum Dell technology angai tu Michael Dell le Susan Den chu valai chunga hin arum big mi khat na kan se an rum na khe US dollar and billion zal som billion zale thlainga reng lo se chatluk chun arum mi valai chung arum big mi thlai khat na kan se chu 6 billion reng lo kha an hlut mi se chun han hlut mi ni chun ngak chia pol kha tangka than khon piak na lai an man an chim ninga chun kan man kan hlut mi long silo en nu la pa mo asilo zo khan tu pakhat khat ni mo kum khata hen thonga atlom bik thonga hin akhong akhan ron piak chi ven ha so ma chu kum hleiret an tlin tika chon kum hleiret an tlin tika chan an ma ten ke zai po kha an du mi po kha ane dom kholai business kan tu line ti si jong kum hleiret an tlin tika chon ma kha thok nak ding cha aza lai mu siang kai ri la kholai ga university kai lan ti zonga ma kha an thok nak ding cha aza chu cha chun ma kha ma hi tham akhong ti minam pe ke chu Trump atam ni nak president atun chung achuak mi vial te ni khan sok kho asala ama bel te chu nulapa he kum khata income ting khat la som nga in atang lai amhu mi an salai ti kha Michael Dell ni khan chimi achun sena in chef khat ni chun American hak chia papa uni hak chia papa titik atu ani thaga ban chimi thong ni lenga January ni khan thong ni kulriat set December na som thom ne khatyang khat achuak mi jaitluk mi rum pha jong mi sifak pha jong ni an nga di lai ti achimi na jong khanomi phailei dewa thong pang fiang phai dew kha kan thai ding khan iru achanu selate mate kha thong pang chang ai pakhat asi cha khan ngai event chiu naw si rakhat thai chiu naw si timi te kha chu sehat na khem kan van kaman thom du min ase le adok nak bi ka zaida ka ban chimdu ti sia chon ni hina khan thom ne ni jan ma se tini de sini hin de se ka van de fina ka van de fiang ma chimmi chu de city sia chon federal reserve chairman tharkha thim dinga kaimen chang ate ahoda ka thim lai ti jong kha kathai ko kai mani sen thaka chimri lai lo te atruang cha tu federal reserve chairman hi Jerome Powell he arau thana khan atu chairman sina khan aidin changding se chairman sina kha aidin changding se ani he Trump policy le Trump bi angai lo tak mi se chu cha sinan
president ni federal reserve chairman cha adu pon aphu kholo apoi nak pakhat chuma adu po aphu kholo athat nak pakhat jong sa comment cha adu pon aphu kholo asina atu kha atham kha abi changcha Jerome Powell kha arau han aidin changning sa amma io tu dinga khan Trump ni ahoda thimlai mo federal reserve bank chu interest ten ha in chong mortgage rate heti ban tuk ten ha kha atum akai nak ding cha abe pi tak mi pakhat asive cha khan hi chairman thar an kai la ni thim hi abe pi ngai mi thil pakhat asive hi an zup mi chu hauda silai ti an zup mi pakhat chu Trump ni hen ma federal reserve chairman na hen chi adu mi chu hauda second this is atui secretary of treasurer secretary semi Scott Bessent ke Trump ni khan chun hi federal reserve chairman na hen chi adu asina an Scott ni khan adu lo cha khan hoda silai ti sia chun an ro big mi chu Kevin Hassas kum somruk le kum thum ase Trump cha khan mo top economic advisor atu sipoi ji kong hepe tla en Trump ro anak ape tu khin bauchan big mi pakhat ase machu Kevin Hassas se federal chairman asimen lai ti kha azum mi jong chen Trump ni cha hauda ka thim lai ti mi ka thai ko nan ka chim lai le tu tiang a chim ri lo lamo la federal chairman na Trump policy or mi le adu min ha federal chairman an tai sia khan chon interest rate le mortgage rate heti ban thupon ha jong he tampi atum khomi aidang khomi se lema te kha thong pang tha pakhat ase than cha khan kam ban than du min ha se ma wel kha se lo rian rang tukun ka ban chim cha khan atlam jong thling kholo men na en ka ban chim du mi chanan thai fiang ko lai te ka zum le tu ten chuma kha thong pang tha pakhat ni te kha ban thom chi na ka du cha video ka ban tu nak se ma wel kha se lo nan di lak chung kalom video danga na tong than ten halai